Dobrodošli u moj novi video. Evo, danas montiramo zaštite za ruke i dodatno ove zaštite imaju svetlo. Da vas ne bih pretjerano smarao sa procedurom kako se namještaju ove zaštite za ruke, ništa nije specijalno komplikovano. Odvrnete ovaj šraf na ovom retrovizoru i znači izvučete ga skroz i pomerite retrovizor na stranu, izvučete ga polako i onda se samo stavi nasloni se ova ručka, odnosno ovaj zaštitnik. Ima ovdje jedna rupa u koju se ubaci i to vam je praktično graničnik koliko ova zaštita rukohvata ide ka unutra, i onda samo postavite ovaj deo ovdje koji dolazi zajedno sa ovom zaštitom i naravno ušrafite sa jedne i sa druge strane. S tim što kažem, ovaj rukohvat, odnosno ova zaštita rukohvata ima i LED svetlo koje se ubacuje samo u svoje ležište. Ovdje morate voditi računa o ovom kablu, zavrnete ga i to je to što se tiče procedure za desni rukohvat. Što se tiče levog rukohvata, vi koji imate tempomat, znači zavrćete ovu zaštitu na tempomat. Vi koji nemate tempomat, samo stavite kao i sa ove strane ovaj deo koji stiže zajedno u paketu sa ovom zaštitom i zavrnete tako. Znači moj model ima tempomat i samo zavrnete, skinete onaj drugi deo sa tempomata postojeći i stavite ručku. Sad, pošto ima, kažem, ovaj rukohvat, to bi bilo cijela kompletna montaža što se tiče samih rukohvata i treba vam 10 minuta, ne više. Sad, pošto moj rukohvat ima i svetlo dodatno, taj kabl izgleda ovako sa sve konektorima. Sad da bi to provukli kako treba i da bi to izgledalo pristojno, treba da se skine sa leve strane, znači ovaj akcent, znači kod mene je crni, kod vas može biti šta znam, ko je šta uzeo, crveni, žuti, već znate koje boje postoje i koje boje možete da imate. Znači skinete sa desne strane taj akcent i skine se ova plastika koja stoji ispod guvernale, odnosno ispod upravljača. Vodite računa o ovim zakačkama da ne slomite, ali kažem, ništa nije komplikovano. Izvuku se ovi pinovi i samo se podigne, odnosno u ovom slučaju se izvuče napred ova plastika. Pokazat ću vam kako se vraća, tako da ćete imati ideju šta treba sve da uradite. Sad ja treba to lepo još da uzmem i da zakačim ovaj konektor i da ovaj kabel lepo spakujem, da se to ne vidi kao što je spakovano i ovdje što se tiče fabričkih kablova. To je u principu to. Pokazat ću vam gdje se kabel pakuje i na koji način i gdje se konektuje. Znači samo uzmete vezicama, pohvatate ovdje ove kablove i vodite računa da ostavite dovoljnu dužinu kada se savija guvernala da ne kači i ne zateže kabl. To je jako bitno. I onda kada uradite to, što se tiče
kabla, onda samo uzmete kabel i provučete ovuda između ovih fabričkih kablova da drže. I naravno ovaj višak uzmete, spakujete kako treba, to ja još treba da uradim. Spakujete kako treba da ne visi, da što manje smeta i da nešto ne bi zakačio. I nakon toga imate ovde, evo ga, nakon toga imate ovaj mali priključak i imate ovaj veliki priključak. E sad, ovde imate dva rezervna izlaza za struju koja služe za ove dodatne stvari kada hoćete da... Aj, sranje. Prosuo sam upravo sve što je stajalo na motoru. Nema veze. Vraćamo se nazad. Znači imate dva izlaza za struju, 5 V, 6 V, znači 5 ampera, izvinjavam se, 5 ampera maksimalno po konektoru i 6 ampera maksimalno u totalu. Znači to morate da vodite računa, ali ovo su LED svetla male amperaže, tako da to ništa nije sporno. E sad, pošto, kažem opet, imamo veliki i mali konektor, ja ću otkačiti ovaj jedan mali i izvući ga. I taj konektor koji sam izvukao iz ovog mrtvog ležišta ću staviti u kabel, u veliki konektor kabla od ovih svetala za na ručkama. Znači, konektor koji je na motoru i veliki konektor na kablu sa ručkama i znači od ručki, i stavit ću ga tu u njegovo ležište praktično. Samo malo je teško raditi sa jednom rukom. A ovaj konektor, znači mi ostaje sad kao dodatni konektor za još nešto ako budem hteo da kačim, vraćam u ovaj mrtvi, odnosno slepi konektor koji trenutno služi kao rezerva. Znači, vrlo jednostavno, ništa nije komplikovano i sad samo treba još to lepo fizički da se sredi, da stoji kako treba, ali u principu to je to. Evo ga, sve lepo spakovano, posloženo. Tako bi trebalo da izgleda što se tiče struje. Znači još samo imam da isečemo ove krajeve od ovih spajalica i vodite računa da vam ne upadne dole kao meni ova što je upala, ispašće kroz plastike, ali opet sigurnije je da je zadržite da ne upadne u motor. To je to što se tiče montaže. Sad ću vam pokazati kako da vratite ove plastike i sve ukupno 15-20 minuta vam treba da montirate i ručke i svetla. Kažem opet, vodite računa o ovim plastičnim konektorima. Ako ih polomite, sve plastike će vam igrati, skakati, treperiti, tako da bolje da povedete računa i da lagano sve vraćate jedno po jedno, da ne bi imali problema.
Sad je meni malo teško da vraćam to sve jednom rukom i da držim telefon. Ali bi trebalo vam bude jasno gdje šta ide. Već koliko posjedujete kanal, znate koji je deo gdje i kako bi trebao da se vrati. Ne vredi, moram da radim sa dve ruke, ne mogu da držim telefon jednom rukom i da snimam i da radim drugom rukom. U principu tako treba da se vrati, samo još malo da ispravim i da sredim to na mesto. Ništa, idemo dalje, pokazat ću vam krajnji rezultat kada vratim plastike nazad. I evo ga, vrijeme je došlo da vam pokažem kako izgleda konačan rezultat. Znači, ručke sa osvetljenjem. Izgleda prilično lepo. Znači, ovo svetlo nije jako. Znači, ne služi kao što kaže svetlo za vidljivost na putu, više vam služi kao dnevna svetlost, odnosno kao detalj. Nije nešto što će značajno povećati vašu vidljivost na putu, ali sam ja za to ugradio ona svetla. Više nisam ni siguran da li sam prikazivao na YouTube kanalu, moram da proverim sad, ali moj Ryker sada izgleda ovako. To bi bilo to što se tiče ovog videa. Hvala vam na izdvojenom vremenu da pogledate moje videe i ukoliko imate još neki predlog ili zahtev šta bi vas interesovalo u vezi Rykera, slobodno mi pišite u komentarima. Pozdrav!